Nangauna rambulan don makau irana ciu membaleti Jisu endonaka na kaukaua ni wika sa nana magitukina enai Rairai ni Messiah Vakasuka mai. They held very strong expectation. Me bango koya. They envisioned a powerful, melore meba, some kind of power, a conquering king. Dua era ni lago mai me mai serikira, maleteni ra tu bagarurungi tu ena kaukaua ni Ulutaga ni mateni tu Roma. Dua lao mai me mai bandambera telemanta babinaka nabonua o Israeli, the former glory of Jerusalem and Israel. Ranama katalanga melang main don Messiah, me mai bagandamberi na bakasama ni non rabamadala baka politiki, non rabamadala talanga ni non rambula e baka bonua se non rambula na besinga. Lau mai ndua me mai rawani fitin and a kairananuma, their desire to solve their political and social issues and problems. Why are you going to right? Salaola ko sarasin rei daroi rada be boleh cuni bolotam. Sarasin rei dai na provisai mai be Asia tungai matanra. Sarasin rei dai na be kaira bosikina nangase. Sa tiko ngana nonra agenda ira, the kind of Jesus or the Messiah they expect to fit in their own agenda. Tuna indona ndauni buku ena ibola tambu. Tuna bango na nona bosa na ndauni buku se na ndauni ni theology rongolebu ndau kilabo kabinaka. Tuna bango kwa na nona bosa ubinaka tamo wili ka weekend na singibina ni kuwa. Se bola makao sara. Bako tokai na edana bonafa. Tuna bango kwa ya. Na nona riri ko kwa ya. The restoring of Christ. Ena yaliki na nonda kautandina mai na kai bako tokai. When Christ calls a man, he bids him to come and die. Kasenga kina nanonda na numo kenda menda kadiba mai nei Rairai ki Kristo me mai sutaka na veka enda na numo kenda nei lawa ni Lotu enda don mak. Membale ve bare taka chugo bonafa ni kadina kalo i kolo mai. O lao mai mo mai mate na nona agenda nona itubutuba nona lewa na kaibina kato koe membasika koe a kaki na nonda Lesoni koa ndo sa siangan indingi tagi au o yau indingi tagi kiem ndo kai tunga na ibola tambu ena nona itubutuba ngai ndo tani seranga na ka mai mbula tako Jisu ngai lao mo Jisu teka buna takasar tunga na nona ministry ena helmolmolumu, a kind Messiah. Lago mo koya, instead of a warrior, a humble servant. Instead of an earthly kingdom, he preached the kingdom of God. May labi tatalo ko indona matenitu ga dedere daki sai koya na matentun kalo. Mai na nonra na numa me mai tundo nei Rairai kaukaua dona lewa me vagarere baki ngai siru sombu na Kristo. Ngai na numira na molmolumu. Nei bala dasaranga. Goya koresin ra ni biri tipata chiko kira nang kasi nang onaya. No one wants to be close to the sinners anymore. No one wants to be identified with the poor. The outcast na reda lebu na nona ministry tu chikabango na imbil ni koro bonor do zamuriki no ira na buka tamu ni ramai we maluai bonor era tuki na tamata era boto kai tu tamata ni imbil ni koro
na bonoya ngai Rairai ki le bole bo Jisu siangwala noya ngai tigabu me rongo na nona challenge ta ko na nona nanu mawira this strong expectation of a Messiah ngai mboleo ko na nona ka chu ngau ko ya ni mbimbi menda kila ni nona lago mo ko ya e sini lago mai menda mai mbuli ko me fita ko ya and our own agenda ideas e lago mo ko ya mbaleta menda mai submit na kai bina katala kalo mai reveal tegi ko ya matanda lebu sai kaka ko na nona bosa au sa lago mai sianga mo mai ngarabi ia mo mai meu mai ndau ni bingarabi ini lago ndalago chugina na bisinga sona una sanda be bakatu nei Rairai kira na chiuto manda. We try to envision a Jesus to suit in into our own plans and desires. Tambasi ka tugina na understand na numanga na Kristo nga me Panadol solution gina no mulenga. But when he calls for you to die, commit in relationship. E lebu na tamata e rando tu Vakasuka se tu rando tu rangai Loma ruataka na bekadibia. Na bekadibi ni nanda vakaturi Kristo talitiko ni laulango na taroleo be bimbi me tarolangina na Rairai Cava kei Kristo enda be vakatura tale. Menda kilaba binakajugo ni lebu na vakamadala kei Jisu. Lebu na kaira kaiso me pakaira na maka me pakaira na numa. So transformed according to their purpose and thinking. And we've seen it in the modern day era. Ngau na ndono magago. Anda tiga bu menda botorong sa dapat tu manda na Rairai kei Jisu. Dapat manda na Rairai kei Jisu ni da sari do tu nandui bukan madala ni sogo Lotu ba Kristo nda tugina. Ibe rendina. O sa toronga indona ngone ena ndona kornibulia wa itala kina na vida na mbakisawati ni sa yavo kina na yaba bala ni kornibulia ngombalete ni sa ndua na mainline ni manta songo Lotu ya ndua tale orto sa tiga butale me orto sa baka toka orto kito na kandina o sa toronga sa rawa ya labilinga manda Lotu daba labilinga kemundo kito kona kandina. Oi, yon dosu bambo ti Jisu, to kasaka saroroto, kito bambo to kito na bosa ni prophesy kake rato ndo Ulutaga jugo na orto na kandina. Yo kipagando ibola da, do boso chibagada, ito boso tini kito masubi Jisu. Confused na nonton ngone. O torong mandabi rindon bini ngone lebo nandona youth media. What is the name of Jesus? Dati ubo mandekya ho di na dana. Na dongo Jesus. Na bosa vakatiu na Yeshua. Sianga nindu ikila. Ni adano koya sa vi vambula iko job. Jehovah saves. Na dongo Jesus. Na Loma ni Lotu isele ni da sabe taura dagiti kona vakasama mbimbi nonda Vakasuka mai ena Rairai the image of Christ e mbimbi bi kenda menda kila meba kaira sa vandambera mai na nonda ngase meba kaira sa liu mai kina oira ra sianga beka ni buli da bobinaka na vakasama ni theology kenda sa mai buli da bobinaka sara ena kena korni buli da sa mai kila oira kena taltala oni sarongoda na kena ibuna bobinaka e mbimbi chunga ni be kila yo Jisu me rifanga be Jisu sai koya na bosa ni kalu. We have crafted version of Christ that suits our desires, our ambition, trying to be blessed, trying to be delivered, but at the same time we are missing out of who he is. What did he preach about? What was his purpose?
What does the Bible articulated, documented that who Christ is? Do lasa ni rando lei talonota kana bono itukina. Do babin pinakatakbali bu nindo reda nonda tulot tirarali bu ngasile bu tingita bebu kintingita kini ronondol rosob kalima nindo libungan nango na lintan tambitune seningon sal kirna bilraki. Undo bari di cukup bayan. Dua nang kasih nilo, undo longan indambe boleh kakan talanoa. Kenra reida, kenra boida, ukilapa binak, entah kilapa binak. Itu undo di bagai tu gua nando na ministry, na bidan yang bagi sahaja kita usia cukup kina na Panda Street. Itu undo di bagai cukup na ministry ni hygiene pack. Tu wel kaki dia undo kau beira, orang tanda bidan prostitute kita dia. Lawan bangko, tapi bagi lasaran ni imbo ini sini. Na Lotu sa sini ven tambe pat cukup na imbo ya. Santa be imbo binaka kita nga. Na rarama ko indondo no menda kaute ni santa mai songo no tungan dono lomini pali. Kela programa kela isoko. Ada sin rei na boy binaka tamer rei. Nda kana e katsobata ka kana imbiutale na kakana na kabini mbenu le sobotale. Sin do e baka samatak. Wa bini binabole bin rongo cukup bidan na bupale. Ulang mena ngona na singaya wa mai kire muli takaban na Lotu na talavi endo na lubekito urto sa migrate in America kame bio tamana I brother liunga le balata turani matu le balata rao ko Lotu ko ya li mikito se ba barmanda ni to sulika kan kitondo balata chuna bimada ka sanji na brother ko to tamata ya li sartunga tamada lo itu taba tutu Lotu liu tu ni ndona lawa rando sulika kana tu sengani identify in a something like a churchy religious thing but was living the way Christ wanted his image to be seen every day. Tarole bu ndati ko tuni bango ndona ndau ni ideology all right tuni bango kwa if we can see grace, humility, love, compassion in the church. But when you see the church, it should be the very image of Jesus. But if you don't see this in the church, then the church is not the church of Jesus. It is influenced by materialism, power. Usah sungguh na church, usah sungguh na Lotu Vakasuka, the body of Christ. Siang orang ayah, sabka sa sini Rairai matata weekend, sambo weekend na Rairai kei Jisu. Obela beta ibidan kay na mataka binay ni kuwa. Matata baka binakatigo na nono bosa. Mtay ni kau binakata mo bela beta ni binay ni kuwa. Say kwaya. Dali su talamandangay na nonda bakandi tigikenda na nonda raida na nona bosa. Let us begin to recenter our faith, our focus on the gospel. Induang ay bikila na Rairai kei Jisu ringan ibol tambo. Uli ka na ibol tambo, siyang walangani na para itagi ko mo Jisu ko na nona bosa. E nang bulia talang ako na itobo, na ibalabala, na nomurai, na mibosa-bosa, na mukerikta, mebakanga, o koya, na bosa kang bulat o manda. Sa siyang indo na kaya da kami sinidakabo ko koya. Sa alibudi ko na hearsay. Sa dorong ato chungo ni koya so na matanggali bosa ni pakamadala ni Jisu koya na bosa leleka pakamadala totolo walenga. Atu ni beo meu ngaraba na timi ni Suva usaka soroya au ngaraba na timi ni Suva yo sinindo eu do zaka Bible study bir na timi. Au sindo la ngamai mutuna bango bir kalau na kotomena win nanganga amen praise Lord sang siniba. Au zaka Bible study saranga wayau. Au babi binaka na isolibeu na opportunity Bible study saranga bos au bekila
mer take ownership o ira mai via o Kristo ngo menongu nongo le ingito nongo le priste ko menongu nongo i bala nongo i boso nongo i borau nongo e le tiu di kornibuli ka ke dia me ba kei Jisu mbaleta ni ubea kaya tiko Jisu me balangelengi na ngito tali buni kuwa sa ando na bi ba dale le busala ko tendo na usa tu me arke sa rongo tendo ni tal sala ko en sa tu no ko ya hakla ko me bi ondo ngoni bul e ndo ni tal sa masuma ki sa ribi ku ta kan ndo to chimi kaya da tu durum te bor chuna chimgo turang tu sa ribi ku te gar kies na bilia da ki ngona sale duru mai ki na Christ ena Vakasama ngani prosperity raunga kina na yau na labo raunga kina iyo mo commit to die bagai ka bonfire to come boldly to his presence to give your life and your commitment to love him more every day. Only a few sa rota me kane voltambo e lebo e kadivi lebi danga rendingi taki Dalako chuko nandone lako wambauta ni mbimbi weekend na lebu tale ni buna una murimai. We just need to set the platform right. Where are we going to start from? Ena matangani ko aula beta chunga na bosa ni kalo. Sa le sunga na bosa ni kalo. The right mandanga na daba kaya na bosa ni kalo membele di Jisu. Daba na karakter ni Jisu e bolai tu na bosa ni kalo. Sini daga rawa kau Jisu ko mandanga e bidanga ke a bolai ke na kengo tuku daba ka ko oso dei. Oso ko bura. Ya kanona bosa. So much there that we can learn from. Iso na ngau nandurunga na kintal nota ki pakai sin chikundo na bonua. Banta panga gara chikuni ali chiko. E tu saranga na nona bosa na kai binaka toko e menda buli da bale chikoya. Merao ni tunde chiko na lotu. Kese anga yana bile taki chiko. Na mbasika me mbol mai. Na ilago ni lotu. O sando ronga ni saba madala taki so na ka karsaka ngona kena theologist taki. Tiu sango na nungu principle kurbuli tal turanga na ngasli padeng. Kilaba binaga juga na theology sing ready base ngana mo baka madalanga. It has to have a biblical reference, external, internal. There is so much about theology. Men ngai round kina okay. Ngona kena ya bundina. Sini tunga mo turanga ndo na baka madal thinking that you know and you start theologizing the way you want it to be theologized. No, the Bible is there. The narrative has been written 2,000 years ago. The story is there. You can't change it. No one can change it. All we need to do is spend time in the Word of God. Then we are going in the wrong direction altogether. Usatini na Vakasama mbimbi ngwa nising binani kuwa. Saraboso tukini rina nondangasi saraboso tukina ubina tunga mo mai itungini bia o taltalabi bugo ko bai tabini ko usa ukaya mo mai ndambi tunga na no tobole to set a platform. If we are going to build on this the 3 years tigo kina non da turanga ngasi lebu non focus tingo, then we need to find a platform to start with. Sinra ndabi ndre ka tunga mai tega bundo na bonua, and I am recommending that we go back to the gospel. Nei tugu binaka i Jisu Kristo. Mirka lebu itu kina. Kospeli suibata. Duin na ngau norto bolakina. Ie lourai ni bukai tau bata kevi na norto record. That itself is Christ's influence to all who are there documenting it. Bole ni nonda binaka me Vakasuka mai ni Rairai Cava ena Loma ni Lotu. E chigo kina na nonda itabi bagayan dundua. Sini tabi ngani ngasi lebu, sini tabi ni tala. Sini tabi ngani ngasi ni Lotu. We are all called to be representative of Christ. Mukilaba binaka tigo na bolotang bukabi kenda ni na lago mo Kristo na ngone anda ridi ko ikina na lesumai kenda na ridi kenda sarangabwa ke baka ndambula chigo me baka binaka tokwa. We were created in Christ's image. Tunabang ko na bolotambu. The wrong of the Bible that we have the mind of Christ. Ni sa chigo bikim do na Loma Jisu Kristo. Sa taka uchi tu na kalu. Matata babi na katu na nona itubutuba. Matata babi na katu na nona mbole chigo na nona mbula. Matata babi na katu ko ya na nona sa bosa baka waso ma chigo bikenda. Ondo ka chigo eu na sinra nda talo na takatunga na dhambi ni Lotu i sale mai la kiamba. And then na reile sutale
E ado mai bine da minuto iselen dan rei sa rei tonga. Dan rei tonga na da ado mai tonga, revival mai tonga. Dan rei le susunga, dan rei le sal and I ado sar. So many mistakes in the Bible. But to have faith in the gospel, Christ is the word. He reveals himself to us if we continue to focus in the word. Sa tinia sa kana sing binani kuwa. The identity of the church is intimately connected to the identity of Christ. If the church fails to reflect love, grace, justice that Christ lived, then it is no longer the church that it was intended to be. Tunabango Jisu and none of us are to apostolon. Do Rairai Jisu matua. Rairai Jisu matua. Kipaka indona ka kimemindon me me ka kimemindurike. Jisu, I cannot save you. The church cannot save you. No one can save you. Only Jesus. I usher you to Christ. Fix your eyes on Jesus, for he is the author and the rewarder of your faith. Regardless of what you're going through. And that is why people are seeking of some sort of a definition of Jesus. But it's in the word. Karistondo ube bomblai. Lomanir na kay buru-buru bango na kalu. Suleke na naluben na indomba nga. Watumbura me. Kako ni ruso. Irabandor sa bambu chukwaya. Mera rawatangan ng bulatang mundo. Na yada sa ni kalu na tamana. Kinaluben na kinaltam. Vande tigi kenda na kalu. En andina kina raram na nabosa rong weekenda. Kena matabi nila.